Көптер хазинаны қырдан етлей. Ол я ақса аяғынан етлейдер, я болмай екен сияқты. Біз мұнда келіп, мәселен, үйді көрейді хазинасында. Дүрсөйді шулай үйді көрейді. Хазина шул қатынайым көп әлі белмеген, асылмаған, кешеге көрінмеген халық яшай. Шул қатынайым остарлар ер мұңға ғана түгіл, күн көріш тұрмышта. Biz buna 2 güne falan koyuna şununla etmekse bulamına ben televizordan qarağanım var koyunan kişilerde. Buna güne avırrak bunu bari bir güne geldi. Buna alalarda saytıp günekti. O koyunu tıkır. Buna aşağı başından hibeley bere. O bit buna artından buna olay televizorda görünüp dura şulay kitap. Denine tiymeyi. Evet olaytmayız. Min eviyle şulay tibiretem olaytıp koyun hinin denine bakşın etmeyi. Onu buna başa ufak baştan koyunurlar gerek. Baştan koyunmahan faydası bulmayı. Buna benim baştan buna şu artık milerge hukuk diye bitkenini. Şular yaman ağırta turgayını. Şul vis bitti hadir başım. Bana men koyunam hadir. Kişi bir günek bilen gına koyunab biz. Ya bir günek bitmeyi. İkinci günek bilen bana yuğunabır. Hukuk buldu yine bana üstten uşay par kuterilip gitti. Havalap tura bana sivit yaklaşına vis kurine. Biz hindi deninden sağa avrular. İsten bir dük prasit saati bir koyunlandağına avru. Ivanov'tun nihindi üdünün. Anı usun okusularının da kağıdı var mıydı? Ulan saytıp hukuku biz denine koyurga gerek. O bir qaydala hibilmeni. Gitese fileretki hap qaraymi mına koyunmağın vaxtda. Mına kullar көтерілмей, yürümey bit. Mına halkın hubilan koyundu hinen hinin kulların vis işley. Nimisleğinde işley. Presidaniya mına saytıp, anı küp kişiler saytıp oturalmay. Sakırması gekügüy sakırma. Sakırğansı ağaz şul başında. Koygalala tügeline vayıvalı başım yaşlay düştü şu kaygı başıma.
ашықаны сақта хоңғы үде болды менің өзін болған ерлар ердарым ол кейті кәстәу күгіләңге ятып тәуге тапқыр үкеп шул иланым ол кейті кәстәу күгіләңге ятып тәуге тапқыр үкеп шул үкеп иланым. Минем бабайлар ерсі. Қойнымда ерсі бола тұрғайны, бейімде ерсі бола тұрғайны, әлік мәжлістерді алар гармон тартып, мына біз яшырек сақта мәжліске бархақ, Фәтих білән ырақия бола, бар, бұлай бұғас көңілі. Мен бәлкім бабайыма әйеріп жүріпті, бірге ерлапта ерсі болғанымдыр деп ойлайым. Мына әлі. Ол біз мәжлістен қайтқан сақта урамды ярхытып, кішіні уятып, ерлап қайта тұрғайнық. Бұлар қонаққа барған екен деп етіп, уянып ұйқылай алмай атабыз деп әйткеншілер көп бола тұрғайны. Yarar yeter atı. Min ilk aytkan vaqtda bir мәҗлисте виш бейті бітә тұрғайны. Хәзер мынақтан етмәй. Bir iki ne aytsam мәҗлистә белән утырһамда тон етмәй. Әвәл bir мәҗлистә сколько халык була виш бейтеп сыга тұрғайны. Бабай, эне күденәне генә әйтеп әйтик. Эне күденә. Баса битәле ди матур баса битәле. Баса битәле ди матур баса битәле. Матур баса пиюләре күңел аса битәле. Матур баса пиюләре күңел аса битәле. Вот. Кит үдем йырлайым. Allah hayır kabırgahın hayıskandar su kıydar. Allah hayır kabırgahın hayıskandar su kıydar. Matur ki yavga varam tip kızlar namaz okuydur. Matur ki yavga varam tip kızlar namaz okuydur. Vet bizim etmene hezeytin sadım. Beyik tağdın başlarına bille sapit min almay. Beyik tağdın başlarına bille sapit min almay. Hağındım kurahım kille of yüragım tuğdalmay. Hağındım kurahım kille of yüragım tuğdalmay. Arғы яқтан берге яққа қамыштан басма халдым. Арғы яқтан берге яққа қамыштан басма халдым. Хин Фәтихті ойлай тұрғас қамыштайын іске қалдым. Хин Фәтихті ойлай тұрғас қамыштайын іске қалдым. Allah kilişme. Ништәп килеш? Нише? Halam hımak mı ne? Қамыштай деймі? Kamışta. Başımдағы шалымды ешелге алышмайым. Başımдағы шалымды ешелге алышмайым. Ешім 60-қа етәлі, ештерден қалышмайым. Ешім 60-қа етәлі, ештерден қалышмайым. Зикәлли күл қарағас, зикәлли күл қарағас, зикәлли күл қарағас та зикәлли күл қарағас. Кім ерләрін кімдер хеймей көңеліне ярағас. Кім ерләрін кімдер хеймей көңеліне ярағас. Tatarayta tarı yarma urusayta bışana. Tatarayta tarı yarma urusayta bışana. Kızlar diyen kızılavut alam diyen ışana. Kızlar diyen kızılavut alam diyen ışana. Батинка, яшел суq. Батинка, яшел суq. Комсомол болға хиябет, комсомол болмаға yok. Комсомол болға хиябет, комсомол болмаға yok. Ufalarga bargan sakta bik kup yılgalar ütem. Ufalarga bargan sakta bik kup yılgalar ütem. Hine kütem, hine hüyem kerekmey mine bütem. Hine kütem, hine hüyem kerekmey mine bütem. Çolat yaşayla bir oğlan.
бала фермерда яшәйнем. Моның апаһы белән бер бүлмәлә туры килдек тә, шул апаһы димлән инде, элек дим белән булды бит инде. Апаһы димләп, ошо якка килеп сыктым мин. Бу якны күргәндә, белгәндә юк ине. Шулай итеп яшәп киттек инде. Миңа ул сакта как раз шул 40 яшь булгандыр инде. Журнал аша укып, шул апайым шуннан монда кул эше белән хатыннар керә торгайны бүлмәгә. Бергә утыра торгайнык. Шуннан бер хатын әйтте: "Фатимәнгә һиңә туры килеп тора. Ошо һинең апайың түгел микән? Әйдә хат язып караек" дип. Шуннан хат язып карагайнык. Алар килделәр инде. Шул булып сыкты инде. Булай әйтә торганнар диттумда тәрбиячеләр. Һинең апайың булырга тиеш дип. Исеме Фәгыйлә дип. Минем шул күңелемдә калган инде. Фәгыйлә исемле апайым булырга тиеш. Мин белмәйм бит инде. Һәм диттумга биргән вакытта әйдә күпме булган? Мин совсем нидән имсәк сактан биргәннәр мин. Мин не тапкас апайым әйтә инде, үлде дип. Әсәем үлгән инде. Шуңа мин совсем родительләр буламы, юкмы, аны ла белмәдем бит инде. Үзем дә белгәнчәгә тикле. Шулай яшәйләр икән дип уйланым бит инде. Аны моны уйламадым. Әйе. Журналга Башкортстан кызы дигән журнална. Әле апайга белән асрашып торасызмы? Кайда яшәй? Ул Сакмагыш районы Ихсан авылында яшәй. Бик бара алганым юк. Ул да улы килә алмый. Ул хәзер 70-не үткән. Мин 60-та бит инде. Менә инде язмыш инде. Әйе, язмыштан узмыш юк. Фольклор ансамбленә күптән йөригез? Шул башланганнан бирле әйттеләр инде. Башланганны 3-4 елма. Шуннан бирле йөрим. Мандолиндан тыш гармунда уйнайсыз? Гармунда уйнайм. Кайда өйрәндегез? Мин шул диттумда инде. Безне Асия Ахмадуллина дигән тәрбиясе була торган. Шул бик матур уйный торган, шул балаларга өйрәтте. Гармунда мин үз белдегем белән өйрәндем. Әйдә үзегезнең балаларыгыз да музыкага уйныйлар, уйныйлар. Менә Корайда уйный, Баянда уйный, зур ул авырыга сәрелдә ята. Агайга нитеп, әйе. бүләк хамак итеп үзегез берәй матур моңлы көй уйнагыз әле, үзегезнең яраткан көйләрегезне уйнагыз. Аганы бая уйнаным бит инде. Үттеләр итте яшьлегем дип. Тагын бер уйнагыз.